Азаматбеке, здравствуйте, как ваши дела? Мне ваш совет нужен. Любой вопрос расскажем, подскажем. Мен бизнес ачайын дедім білем, я немножко денег собрала, с Дубая приехала недавно. Сіз общепит ашсаңыз, местан арендаға аласыз, повар аласыз, болды, андан кейін эле байытасыз. Сколько стоит ваша услуга? Ачып көрсөтүп бергенге болгону 100 000. Жүрген жашу жалған, байлығын билігін дағы ошо жалған. Біз кетсек қомыз қалат ырлар менен, білгенге жалғыз чынды ошоларман. Саламатику. Ай, Азаматбеке, это вы, да, здравствуйте, как вы? Осы сенсің бе? Саламатчылық қандайсың? Қандай анан бизнес? Байке, аны айтасыз. Арендам уже $1 000 000 долг. Сотрудникам